kentaj uhe sipai ke Hamas ya kecing tmui suk jong Donald Trump makasa ukledu jong kata sipai jong Hamas Is Aldin Al-Haddad mula persya ya kecing tmui suk jong Donald Trump makasa haka kubor juga BBC koong bakal sutu bau Al-Haddad perkhat bakateka puja suk kadai ke batmu ban penkutno ya kateka kanhon leno jong ke Palestin bat kumta kadai ban beteng ya kecing khun jong ka persya ya kateka chat ban riu langit badona pedang kinong alam sain perthe jong kateka seng leno ki bakwa ban pedang ya kateka jing tmui suk ke badon arpho telikiman kini kinong alam ki basa katar ki plilat ban pedang ya ka da ka pen kala katto katne ndrai kidon ka jing sensar ka barit bat kimdon bor halor kinong syara bor ki balabat da kateka kanhon langit baka Hamas kadon sopu prangut kinong syara bor jong kinong Israel haka batang arphongut ki badang em katto kanene kinong yalam jong ka Hamas ki persyaru ya kateka jing tmui suk namar bakatawa ban pelaja baro kinong syara bor ki bayapat ki baem kabadai tang maka kalat ya tekular jong ki kadon ka jing duna ka jing syania ya ke Israel namar bakem don jing syania bau Benjamin Netanyahu untan biang ki sipai hadin bela pelaj kinong syara bor kiyo iru ya kecing penpoi ya kecing penbet ya ke partai ke basipor jong ki sipai US pergi Arab sekasa kum karukom sensar ke batemai ka Hamas ka perkhat bau Netanyahu ula banum pentere kami ki katto kene kimat jong ka plan yasuk badu kedau kumno ula penskam bagi sipai Israel kenla bansa ki banta jong ka kasa bad bagi Israel ka ong bahkan persya jubori ke Palestin kamen syua ka Hamas kala ong daki kentin ke basai bah bahkan om IT Satya bad bu tiare le palat ndriu pun 2000 ngut ki briu ki babon ki de ki rupai ba kila ya pa kecing hartma jong sipai Israel Defense Force ki balas tang haden baka Hamas kala penia palat syajar ars pangut ki briu bat syem rabor ya ars pa san pangut ki briu haka nyu tarik Oktober 6 arajar arpulai